Adofo ye mamu nyina akwa basronko kra e de ba eye emfa wo ho Nto Nipa so chatroom ha enenso Onyankopon wo hunu ye mobo wahwe ye so wawo aye na bandenden na bankese no odi aboye ho ban yatena ase se ya na aseda enkamfo ne anyonyam hye nyinara onu Nyankopon ene se fata se ye de ma no isa se enye wono a enka mementi ha ena wo a wo hwam wo fie no so nka mpo wo nya ni na ade ahweme enti no awurade ne yeda na se akwan nyinaa mu yeda na se enti no se ne oni esi nkonwa ye bisu ade na this week enkomo no mu ehwam enkomo no very practical enkomo no ayeda pon so na ye bedi ye beka ho asemi ade e wo wiase e wo ye fie ne empotam ye nuanom ntam ye mantam e wo ba bia o sho brimpon ni suben ya obrimpon suben yo ne ma mediti ya e ya hometse na me se me ka sei ebi wo wufi ebi wo mpotam ebi wo wasore mu ebi wo ba bia wo nam bia wo bi emrante wani bi wo ho a wo mo eye eni ha twi ni be kon yo sasafo fantini so be ka ne sen oso bo adedo na chede ontum mpont na fa akoro na wa piedwuma bi na wa ye na eye sa no a eye ahomete enti ebe hwe obrempon ni suba na wowom no ye dia toto enemmabunu no ehu ena ba kon so eye me de pass na me ne mama bedi ho nkomo hwe kirewa hwe ni kunu minta hwe na danfo edutwumwa kirewa ye wo ba ema no a mementi so ko pa adwuma na wa ye wo ba de nkam hunu ye wonsa ba ye adwuma wonsa ebe ye adwuma o hwe eye Proverb 31 and the virtuous woman e qualify wo ba bia chese wo ye wo ba nyame ahye da bo na siesie no enti tam bia me read those chapter verses na verse bia me read bia na me bisa me ho na sa quality ni wo bisa na me tie me read ha enti bia me ho sa mente sa no na me pre me ho se me siesie na ma beti sa na metimi aye a complete virtuous woman now the otifie na wukuni wo di wo ayi odi wo so ne di ntantaw so ne di apedi atamudidie ne ehunahuna na wote no adamfo adutwumwa ba na obeboa kakra o maame ba o mpese obi be kan no pretend say bibia ye okay adamfo bi ba bibia ye okay adutwumwa na onim wasem no mu no kware enso ma ne kwa ma ne nka ni senti na obesra eye kirewa na ne kunu minta ani abre ne ho no ne nyina ya ade aye behwe na ye de tu ye mabun na mamu an ne mai wana titiri won pa adwuma ye ani ha laziness wo pe entam na wanya ade no wo pe entam na sika na ba ye beka wo masem pa ya behwe ma no so awon fa wonsa enya adwuma na ensoso wote awade ase e de membeyo na so china beda be sore na empo wa na nsori mpo bio na wo ba na nti a wote ho na ye wa yakayaka de no na woni ho ma ne bio a emfa so be ne ba so ni nyina ye nkomo ne de keka ho ni bi na enne menyame ma me prophetess papa Mrs. Juice be ba medal Mrs. Ishra Wallace but Juice ni shemfifi Mrs. Ishra Jules Wallace ane yene na shia ewie mama sweetheart memo akwaba ya me de na ho ya fiu mama so de bia ho ya fe but ne de to God be the glory to God be the glory ya yebi the na ewie ye oni me kwa hwe video no okay na mpese memo akwaba wie ye kwa hwe video no ye kwa hwe video ne ba na fe be di ye nkomo no sebe ya ebetimi afemu adesuade ena ma mo wie nso mfiri me na mo social media no so no me twa mo pa rahina mo adwa mo ne wa mo Kofi TFP mo ene abna jam mo ka ho ni nara Elizabeth Ferguson me twa mo kan chu
Momra ne ni nkomo na mo fa madwen kyerɛ ne mra na mo de ba ya no so itime bua eye ahwefo no. Ti ankɔhwe ye first video mra na yebedi ho nkomo me producer director papa baba waso no ogyina ne na so ogyina ne kokrobotie ba ko we so o yese no was spend sister prem to bre nyame o hira bye nene o ma me we sero pare konfu wo he ni tiri kwanso woni hon kam meba beto no so de me birthday akoto wo se ena me birthday a enya me birthday e man krofo fra na frɛ next week nyame ya adoma na me birthday next Friday week enti na wapa baby afa so still obeba beto me anyway yan kwotwe video no na yemra ye bai bi di honkomo asam no tie o hwe wo brempon odupon sani odupon gina ne na so ya wafu mo starch ne abodwi no odupon enkopa adwuma nye na ne maame aduane a wano ase na okofa chance ya beti bie we de yo madi ne dwuma nkasa na anya se ye hwe ne keke o ye wo mo fra ne bebre ho a wo sumanya ne odupon die on pa adwuma nye oda disa bono ndu kodu baako ansa na wanyane Adom so kwa jesi atoto gate mu ansa na waba cheso obenya aduane ne bia di nti no na ne mire adwuma ye na se wo ye oberima na wo ti senya o wetimi agba abusua kyekyere abusua yanko ma hwe ma she said odupon so ben yanko ye anya bi wo ho bebre nti wonne onipa bi tese odupon etia ekwan ben so na wofa ene ne tena e masomdue e be fie ho ma me ko awrade nhira wo so awo hwe so awrade nhira ne kwasam no se wo hwe odupon so ben ya me de be 80% me de bobo yoma eye na maame emranti a musi so mu page ma no eye mfitiase nteteye ene nsu ne ban batan sa wo sora homache a o sa o ma oba no sora homache so yo oba so ye bema bodi ahomache nyane ehye no na wo hwe yoma sa yoma na no te na se no no asi time ne kuma mpo se ma ne kuma no enwo ne kuma asi kwanye me yeso o pe kwan bi so apoise no makola na mbembe di ade na o ma edupon edi ade na che so wonfa tete papa antete yoma if you man fanti papa to che odupon nti so wo hwe odupon no a ene ne maame yoma na ye yoma na nkasa Bible say nyansam fiti ase ne Kristo musuro nti bra wo de nyame asem e de tete oba no na wo sanso di fie e de sua de prapra tutu papa bucket ho tutu papa shoe ho wo papa slippers aya papa ho ko prapra de mo wanye ne ye se ye ne yie hwe se batan wo ba enya adwuma ye ebi wo so ye ne suni ne ban Ibo maame ne tete ne pa ba we school adwuma no nya enyanye ene so ho na wo hwe yoma na no ombo onyankopon di da ma wonte ye nti ono akasa na wo hwe de posu ma na Kristo bi ye dai eni mu se Kristo mu anka yoma be frɛ ne bedupon odupon bre be so me nsam Awurade bi de me be hwe nsa me be odupon Awurade ma me be adwuma nye Bible sin so nya adwuma ma ensa no ndidi te Awurade mi de odupon hwe nsa Awurade hyira me be odupon Awurade hyira no na yoma ankasa na adwene fi mfantifo se adwene fiefiew nti ono ankasa amfa Kristo mu suro nti ne edi ne ba no echi ni se wo ma me nka ho ansam papa where's our spirits where's our powerful where's can be curse where's can be blessing where's can be black where's can be white where's can be positive and where's can be negative nti as a mother na wo ba no adentro nya adwuma nti tie ben na wo de tete no na je say wo show dupon aprakra mprebi na hwe na body nti I say take you be so anapa no na afishe ni tirim afi no de nu ni timi wie no de bi aba na body ti de abrabo papa say yempra abrabo papa say odupon ko sum neja ono ana maame wi o ma na afa santete no amfa ntete no na che se metie de wo kan ya se dem di kan no e wo ye potem ye fi hodo mu se eye waboso se eye entity ya eye entity yo ma amfa entity odupon yeah ena se wo ye na se wo ne wo ba etimi tena ho fa adwen bone a eya na ne sunsuanso ne bi ni ebu ka wosim ebu
ka wosim ebu ka wosim yeah na chese wo akwa no ko mu because when you be na tie si compound house no be na wo nya na no ka che na ma me se mi ntama mi ni mu nyansa nti ko ware be ma wo ska unua obi a unua ene Awurade ato ne nsem nti nani bere no we nja na ko jiske duro ebi a woni nipa ne kwa asore kane na nyoma nye ene de Awurade adom ko fontade onya bi hihye nipa ne wodwene ena wankasa usu no wo ban no ede na di yu mo na nkasa no ni su ne ban ene aba bone a woso no ne ba odupon enti che se ye hwe ne se yen ya wo ba tan na wo ba tan usu ene wo ban no enya de a yetimi twro ho nwoma ede ko kire opani bi dia ene na ese o be wo mbam esan se wan hwe yi a ebi be ye den ebe pie wo mbam na ebi pie wo mbam so a wo haw ne atete na wo de bro se yo mo am so nyaaya enka ne modu pono nte se de otie so apahu da yen hwe abranti a wasi so te se de obrempoti we na no ye kromfo sabi owia ne wo fa eno baye na okoton ne ade na wo fa ye hu no yi na firi adwuma no mu na otenten gram wo te fie sei ono hu efe wo modu popa na wo ba wo be den wo so onya adwuma be se pa wo be dan ka so me ebia na onim no onim no ba bia abeso ohyehyɛ ne ho jaso kuntompo ene ofia wra ho waye kuntan de ba airport kra e fence odupon papa de ya nti obehu ansa na MTN kra e odupon wo fa de ya jaso kuntompo obehu suban no ansa na yi ahwafo mo fa nche me sesi na menya ne ntie se yenya little crash on your social media no so nti ama yen social media interactions no and then YouTube call Facebook ne de aye static enti me nkokra enti esremo enti monko YouTube okọ YouTube a obetime nyan wo ho na de ekoso bia no do ho agimu bi na o de eye wadwen kire ene won to boa na o de aba na yaje na ye de ama eye ahwefo ti so wo ba bi o ti so odupon na ye ma me bi ati se yo ma na wa hwe ni ye ma ya mehwe ba ko so a eka ho enye na bontin ubi some question e ma so ayo enye pacho wo odupon ma hoyo de e me de hoyo de if you said so nam no we hia be ma 10 gram one no fe emma bi wo ho a wo de sebel woni abo ho safo hene wo say me ye guy wo say hwe ma bodge tembia che say onu aka sampo ni tampo no so ya no pa we chichire ne se na ne mpo da so kura wa de wato na wa beto ne papa de na wa beto ne maame de charity begins at home of course nti say opia bonti no ene hu kuntan ya emeba wa amaba muntie me se afere wa twere wie enne ye de Awurade asese ye mana twere wie ne ye nananom fe hu ye kata hu sie wonu funu kata sie hwo hu ye no ankwanya wo resort baba na pen empara wo resort baba ne mo bia betwa wa Yesu de nti wo hwa yo ma ne ba odupon a na sa wo hwa na bonto hwa na bodje wo hwa ne ti tese okuta ho fe wo body ya okuta ho fe we wudi ne ko fi a ye be gine ntam so ba tan bi o so no hwe su ne ban no o hwe structure a me pe be mo so a na me nana no ma ye nkotia nti senya edupon so wai be ma so wa ai obaba no obeda wo so o se na nana ma ma eda nkotia ayen nkotia fo ma ye ntientia ba ma ye ntientia na je se mema no emu atwe na we no se edupon ba wo fi a ntos on toast ni je ene ene meko ono ha shirt the bosses pants ni bibia na emema binum sesa no omo pagema no kata so mo ya de bia me na me ka kire sa me na me ka kire to be wo ba no utimi ja no ma ne nko onya adwuma onyi chop na dawo na ma me ko kap na akoye problem akoye asembie wo ho ma ja no be ye adwuma no pa bi onye den adwuma papa no ye wo ba ko bi owo ba ko bi so wo mu adwuma bia na okobo be ntwa no da bia na okobo be sia e wo ne nsew no ho de onya kan ya wo de wo
na yɛn ka de wo jai da be bom ama me no enra de me hwa me se bia da be bom ama da be na be bom ama eti obo adwuma wo kateso ondo because ni adwuma so ye hina de ye oba ne ho adwuma nti wo hye oba bia ono so oye awewu a te say awewu no na so adwini sisi so ya na honam no akwa no hona na ye ne de na mo nye ni say o se meba efi say parent bia batani bia no yehu wo wie ye nsunsan so wo mam yehu wo wie ye nsunsan so wo wo mam adwuma na wo hyase ebreye no na wie ye hina agina wo mam nti me say yo ma no akasa no wakyekere na obɛsoa onya ba bia nsoa nti sa mplante kwa na omtete sa no omtete bentem na omye sa so omye akronfo tem bia too sure tisi oba na afa ne ba too sure ma tisi afa ne bag nsi ho na ne se tu iko too sure na wa na ma credit anya kura no se wo odupon oni oba bi kwa wo a akura ne beba se papa mepesika nti temia na yiri bag na ehu amane na odupon ya nso no obi konyem yo ne edutwum anyom yo komburu no eti na ya sema yin say ye na che say ono kasa no onya responsible man onye ready say obetua school fees onye ready say obeto school atade onye ready say obetua pencil onye ready say o man in future seed na ne ma me yo ma de man no ono so onye ready dey say o man generation ebebere ne kwasam ne say sa so ne banyina obi wo ho batem bi oni ne ofie ne ba ye bone kwaka tade sentumam me ba ne de nka na sem umpe ne basem batem bi wo ho a e bia woni ho nsuo to akwasi kwadwo we kwaye we mame na me ba na ante rabna ne sma me ante rabo onimma ba wo ye ba time wo asma wo ye ba time na wo ba na se wo nua bi ana wadanfo bi asma wo ba menye wani gie wo ye wo ba time na be ba na wo nua bi ana wadanfo bi asma wo ba yenko ho ntokwa da bi esremu entiti ye de ma ye ba no isu se ni nyina aka ho ena entiti ye no edimu because ya anhwe ni yiya ebe wi ase na wo ba time no usuma akwa ese yoma na wo ba no so esuma akwa ese odupu amenye ni se de ye hwe wo sini no mu no obi abepe se de ba abrabo ebe so odupu ye twa nkitu abi ne aba ye ba ye betoa eye dwumadi edi so na nko be bia Nto Nipa no ni penya ye Nto Nipa no ni penya yo adofo ye mamu nyinara akwa ba ene nkomoyi ayame de papa na esan say ya asem ewo afiafie mu ene yen areas aye wo mu nti no eho akohia paase be disa nkomoyi nti nya se edi ni kekewo wo ye obabu no ebia se ne ma kan no enya adwuma no na wo mpesa wo beye ebia na adwuma ni bu ho a wo nyae ena wo ni sika so a wo de hye adwuma bi ase but usuban de eye na nya se wo a wo nya sika ni bi a wo de hye adwuma se wo so a wo nya adwuma ni bi wo so a usuban so nsan ye nka ho da bi yempe ese obetena sa asetena mu timpa chew what is sa na yo ba tanya bompa ye ma wo ba no se urade be hu no mobo na wa ma na adwuma yi so ati ase men ye se yoma enyuma concert time achi enie ye wo eye garlic syrup wono so eboa pa emma ye ma yo etimi edimu se bia wosomi aso ana wedu menopause age no na mpo hormonal imbalance bi hawo as oba no ononum eye garlic syrup ni bia ebetimi abo asiesi hormones ni na afefe New East Chinese Hospital so wonomo etai ngachi na ni nyina ne se oye obi a wodompem hawo ebia dompe afechire udompem abu usisi ye wo ya wachiri bremu ye tutu ni nyina no unya eye New East for Chinese Hospital for enro ni wonyo ma wode boasa yade na wonso so ho beto asi dompem hawo nyinara ebekwa emmabio ena a reflow pad and baby diaper reflow pad no so ho ma emba no
ye wo de wo a bosome so abunsa eye heavy pa no e pad wo ho ne wo de ye adantam wa wo de ne ba normal eno so ho pad wo ho enti bo modern se ubenya eye wo ye wo ba ho a wo di wo ni na wo de wo ho a hwehwe eye reflow pad ni bi e fa siesie ho e na wo ba tan so no pe eye baby diaper ni bi na fa siesie wo ba ho esanse ni nyina eye cotton 100% na won edi aye wo de siesie wo ba ho a ehwe bi agugu ne to ho e na wo ye wo ba so a emma rashes biara titam bia no ndam peso ai eno so na na bi be kanisa o say I was here wa de peso na me say no so na say no say wa de pepia biara de no kwanum yo pocho ya tse da se ento peso o ye wo ba pad ya hwehwe ye reflow pad the facesio ho na ye ma me pa facesio ba ho ya now the baby diaper no enso ebi edi aka ho Yame Adoma 27th of this month. Eye kwasie de twato e wo busumi we mu. Bo wo matri so mpa ye dwumadie no. Ye de bremo e wo tema. Community 5. Eye asafu wo community 5 tema. Eye Blessed Hand of God Ministries International e wo tema. Aye papa odifo penny Samuel Nana Amoaten eda no. Na 27th no Emfa ye manembra baby ye du abrabom yi enkwara ye bia wie school yi ye be ne namba bachire Emfa wo mo be hye awurade nsa se be yi a onyankopon sa ne be da won so na school na wa wie no ehon faso die be ba ama ono abofra ne a awofo ne abusua ne nyina enti sa be hena abofra be ne nam ye ne nam awie a me ba me tie news ye say se wenchi ho se eho baby eye wenchi ana baby eho area mu ho na mbofra na ewie school no papa bi esi wo twam yes papa na twam oti dedede wo nachi school fo nkura no teka mu aye bodwom na omusa ye bodondon wankona ana ose a ohwe na ose no edi ho amunie ene so school fo ma tro exams awie anei bi si fo ni bi eho na ose anyina ka no ni egyina aka na papa ko ka na ose he ade na yemu Nyankopon do matro exams awie ene anka ma group wo kai mu enwuma sese mo to ni da na se mo tika mu de wankona we rade asemo eno ntinu de ma kire ne se yankobo ye maniti so mpaye no Nyankopon ataban no ne mrunku ndum no ne jafa ndum no enkoso ada embomofra no ehun by 27th of this month Blessed Hand of God Ministry International e Watema Community 5 be Ideal College momra niemmo eye wontiri so mpaye ya papa wo che ebe gina mu bi mpaye bo no Lady Pastor Tania so ebe gina mu bi mpaye bo no enefe ya papa Amoate nankasa prophet Amoate nankasa so ejina mu bia obema exhortation fe ena ya papa eye Reverend Dr. Eliphas Ankrakutin ono so eka ho bie ewia no miensa Sunday no wakwa asori akwa ye bibia awie na wadi di awie no waje wa hom kakra de mo freni nyinara ba o de agbo freni no nche akwa fa ne picture ekitabra na yina so emmom paye emfa mayen ba enwumre no num ko no nsia pepepe na ya pon eni ntin mema wie free through date no to 27th of this month na o hwe lesi a hye so di ha ene wa anya mekura na nkai se meka lesi adwesuo ewo he ewo eye China House ane eye opposite Rollins Park Fabric Center oshemu ho oshemu be ye 9 numunsia shops no ewo area num hwa na wokwa onu abedi wanim ne na de wo pe no na de wo koye no de ka kire no onu abema selection ade be kwa koye ade kona wo de lace na material bia wa beto no de kwa koye empanifo ne kwala de mema de bia na de efene so wa chichiri kwa na de ne won kasa na won ma samples na choose bi na won parcel enfama ka emre oba bia wo ye ma me mesisia mama fabric woni o mani nyina wie mi chia mo mama se frɛ no e wo serial 244
938 556 0244 938 556 na lace no ene wo material no ene de wo pe bia fa ahosiesie hu no de obegina mu no watimi ayamasa pepepe ye kwa ba me koma ho ye be hwe video no ye be hwe next video no ye ba na fe no ma be kan me ma me fasti enso ho enkomo e di akiro ye kwa hwe next video ahwefo hwe se ne mata menum de hwe minta me baba akoti aso for Israel say minta wa dress pa no ni suman so ni osofo ni suman mama ade a wala hwe yi e de na kan fa oh na oba we akwadworo de be mambu da se bia we ni e bia na nya akwadworo na ye no ye so ye janka na janka na janka de aware na janka sam bia ni mu emfa ho debi oba de wo ye adwuma oba de so ye adwuma oba wo ye adwuma so oba wan ye adwuma na di kan mantem woni fie wo te ni bem na busuafo ye mu etoso mienu be manankasa wo de na chikura mu oba akwadwufo bia so ye konkonse oba akwadwufo bia ye ntokopefo efise nka otefie na ne ekọ na ebe hina no ne ni ehwe nti so ne kun diskan man minta diskan man no o diskan ye dey o di two form ifom no ko diskan two form no kura no na je se sunsun no kura wo obey wa brabo ene wusunu be hina ne na wa bra wusunsun ase wa bra wo krase enya de obetumi aye dey epeja sika di two form no wo di sika ma obi na obi funa wo ja two form a da bi ti se bi a wan hyeda asa wo bre nipa no ne kra ase na oba ukutaba na o traffic ma vie nko for tuntompia water nko for bia kwagigi plantain chips edu ahomache a e ma na do so okromo ye koye yensom body okosom bi ebia e banche okosom bi e fese kantose okosom bi oye nkakraka na oba wan sori ama wo made oba wan sori ama wo made debi umabetu ojeje mu efise ba tampa de onimine pa de manema anokware enne no emema bebre mesuma ka se emema binom enhwe wo yire enhwe wo ma but mesuma ka se emma bebre enhwe wo ma ebi kura san hwe wo bi kan be ma no anokware nti se wo tena ho ma ekoma adew efa se mintane kura oye wo hye be ma bia almost ka ma ya be show oba bi wo ho a ye se ni dwa na ase nya no mpo obo no homoden ewom se be ma ne fie ne de enso obo no homoden se ne mba ebedidi sa ma no dodo na enioma ankoyie mpo na tunufo a memmeyo na otewo memmeyo na otewo memmeyo na otewo na dakro da no ansori na wugya kwala no so ma mekwe eno so ho ne kwasam ne se memmei ye ma me no nyom ai ma me no those days yeah omonyom na ne kwasa ene na ewudisem ene nimpa dwene bone ne adwene fi abo nipa adwene manka oba bi obekasa memmeyi o na oba no ompa warijaye na warijaye awarijanya nya de pa oba bi obekasa memmeyi na ompa warijaye na mama memmeyi so na wuwe ene de na se be ma no chono so se kan ode na no temi otrete se meku bomode a obro se ne ayeka de ode ye wono da kopa ma ne saso a obi nim ne besie twe ho mikasa war ningu me ye sofo mama of course separation yeah kopa baby obi mantwe bi a fa ne tene we de oba na kase na oni suban hwe se na nano ede nano dai obetim de asopia water apa mu obetumi ade akoje eno sa nanu e de oso apia to be pa de sen na first insuani o insuani we de ne enwunu ni na kono yes waiter pure waiter yeah I would have pure water I need London pure water adoko ma o me baba do de akọ eno kure yeah so na no e de so to me de ton na de sa na wo say minta so panu sa wo na panu ko mama o maniska nti wa esa na je so your baby so a o ma minta so ni je o ye tafro ho ma me foni bia eno so mo te sen ha kwa
Eradi aye kwawo. Bitimi ga de bebre. Ya betimi aga ne se. Eradi asemedu. Ya ye twa ye kone aba ye ba. Ye beto aye nkomo so. Found to Nipa swe no ni penya ye. Found to Nipa swe no ni penya yo. Oh, adofo. Me ma mu nyina akwa ba bio. Enku a me desra de me nton ba bia. Fasty cosmetics, skin care and beauty. Ono no de bibia ma me. O de che me. Ma koje. O wa Nto Joyce afro. Na me hu wa che na enye nipa ni nyina ne be yesa. Obu a obe ya de na ma. Enso akire no. Na oye den. Mama no they can't some no they didn't come and I'm a cry na me ye say you and I'm a cry na me ye there be onipa bi ayo obi adoya to wa da wa no na oni chi e friends in Kainum no they kai wadum yeah na be kro de be kai na wo beti so they can pass kwa fansa or they can o baby but Auntie Joyce enti sa dem bia Mama Joyce be frɛ da anya dia wo be no bisa wase Mrs Joyce akwe Yami Enshira wate. Amen. Our Spintex Road, our Tema Community 4, and our Wesley Gone branches, no. And I'm above so skinning I be a pump, and now sunset be congested. And now to be a business when you want your pimples, not dark spots, or dear friend to Joyce. Or no, the air no person wanting any whom to friend a public book appointments, no work. Now, no what's nice, the OD, or baby Saudi, I want no more babies, I be beer, and some words, Mamma in Kua. Ebeye aduane ama wo skin no ama wo skin etimi afefe ayefefe esa na new cells no etimi grow ententem tambia na skin ani twa yiro wo ye kokko pa de wo wo ya dantem a ebi wo ho wo ye chocolate ebi wo ho e na so ni patuntum fefefe so a owo ni nku obe bright say tuntum so na wo bright different Joyce I was 0244 736271 0244 736271 na omwa mama yankoma ye the two topics here ya discussing enyinara no ye sorry so okay na me person be kan bom na de ye futu okay na wo de onama no so atato na ansa na no ye hwe se obi ya wadanfo mo ya danfo tafre be yin mbom mo ya danfo pa chese from amfa motam na BBC na mo montam tete na wo mu ana danfo no ba ko san ba so o de enye hwede esi en jamane kane san nya danfo a esese wo pene na mo ya danfo no ana esese okwadwi hu mienu ne miensan san you may not know the order ba e ko pa futu otia esan se mintane odupon se no mo wi ade ebom e na se nim se skache bia sam ye ba sa matete e na se odupon asan ba minta wo se one ne nya danfo biu enti no wo ye minta kanye na ba mama nyoma mienu I the sense money no sha ase no na ode ye no wanwi obeto aso anansa bia ye nnuhu ankasa ya bia wonu ne ho na nipa bi so no osura yaka aya hwe me go fidie kase so ebrada ahomache 4:30 to 5:30 ebrada ahomache 4:30 to 5:30 ebrada bia so ye mpaebo e o Makati Hill Mango Line ebrada nshiraw nti nipa bi o ompe osuro ayaka nipa bi ne kra suro ayaka eno so betumi aye say nuhu a waba say menua me yentwa so na obi bia oye mansofo bia no wo ye ma anya nshira abrabo mu no ene wo nua nchema nso nkanka obi a nse bia waboa wo pen ma ene wo nua nchema nso afi mienini na so entitiye ye pa cho ye ma na o ma wie school no abatan entitiye nkola no ye fa adwuma pa enhye won hepra wo ye aduane batan koto aduane wa bonten chirakola na aduane ye wo baba ma epia hwene dressing wo baba so bia hwene dressing me no mane ye bia wo hwem ya ye nku sonko a wonye bia beboa nku ni samna beboa papa apa 0244 570378 0244 570378 midin ede mama nshira erade nshira gangasios erade nshira I salute you too mama adofo ya bre na ye bre mama mo a lovely weekend nyame ka mo ho onye yin na mfresen ni nkwanhie biara mu no man ban bon koso nya kese we so ene e ba be ma set ena wo gina ma cameras na chi set papa
aye 1,000 okop camera we no aba nyame hira said Becky enso ye me personal assistant ono so wo me nchen ha edefe Master Israel enso so bebo ye chidom nyame ya doma da sene e be sen hia premto bre producer director papa baba so no nyame onhira nyame ya doma e be hia we have a lovely weekend. Don't forget Bow Metri Sum Paye Ebebaso end of this month. Bye. Found to Nipa no ni penya. Found to Nipa no ni penya yo.